Another malaken yam ka nas jali konchin barwani bakling kwasame. And the man do ni chan kwas nyang mele anong rice ni. Gori jeno bana rwandi ti bana kelinkel. And wala shanga jandang rawid baro. Kapai padak ron kina dang rawid jandang rawid dich. Take a tung one te dong de konkeling kwasame lari. Laran yaman gor banyo ka konkel. Dong de konaling. Re rajame. Saladone Stephen Parkwall, interim chairman. Queer as Pilayo mentre which ke juba. Wa muktäp de mandanen se juru ki mentre which ke juba icone, you know. Te muktäp dana la kan nying mal ka kula letin. You know, muktäp money kab honorable Stephen Parkwall. Kajo shalat guase me kwala nyoy kela. Wa muktäp de jen and Parkwall wa chaja gak. And muktäp money. Ajan gwada dan la ken litkin dial ken kalatin. Wa landlord ki kwer mo ramadan and kemun. Kajen muktäp mo. Wa jen kana kam yo. You're con la jorke chieng, you know. Kana kam you so chechu decide no nene. Ngwenu abadwel baja gak. Go tarambore de. Antama murai kone chala do cha dwel mo cha gak. Kadwel lana cha gak. Adwel kume SPLIO. Mi malakan roine dia lakan kalatin lo dari si charge de gag by the way because me very important ye can you can ga your pin no one you ko duel gaga jaga ku yo ne tele yo de cha your pin can you tin kon dong de ku your pin de je ci budget jetel so dung budget ka so mu gor ga jeno bi budget breten and then dio je she shadwell mo charge your pin so right now right corner chala den go shadwell mo charge ge kalo telman lo rode entama ko gor ka budget netin kontin tin ta ka kuma ka jana tel budget ko tel yura kap ka so funding ko de kon gol tejino fund je ka jene mi ci landlord je duel ay go je lo ga ka gwan mi mo mi lat ka na malatin jo na biya malun biya la lat gwara den. So I'm a bit jaga. Okay. So la jago no de na de kelet ko zurun chiri ko mo chade la talk no rai which ke dong china de lo roal ko ki duel. So de kan chartan yok de kan duel mo de ga ala ka so de ka duel de kan jek. So jo me daram dong de konling ko ki kume no ki kume spele ay woman right ke Stephen Parkwall ko biya dil ngaje no na Stephen Parkwall jaram dan la ko right now right kono so tele ko radian. Okay. Jala kwara gwada mo ngoda kan dakre ma charkan ne barar no ka jo dan la kona ling ko jaram dan cha kwan gwasa mani kir no bille bit kwarga man mi shi dak ma charge ben so right now ne dial ko ken den lip kene o ba je kwanya la ramadan la kwa kimen ba kwanya la by president jene sha ko le sha galen bad gwe jen wona me yer malka ke cha de talk so mi teten wana mana tukon ke roida dien mugono banyo ay kel gwasa me roja mo be ka Minister of Foreign Affairs and International Cooperation wun mishal ke Monday Samaya take jo mu chikan lat gwasa me can South Sudan invite Japanese tycoon to explore investment opportunities lo chikan Japani in natin kon take yore which in mi can chikan ka shol ko de kan blare we ka South Sudan but they can ten kon to de kan ka kul buguch no would me Monday Semaya Kumba then South Sudanese Minister of Foreign Affairs and International Cooperation no then che Japanese investors chaka cholano biare which ka South Sudan bia opportunities nitin kontin dong adiyan ka bijere ka South Sudan bia bitin kon adiyan abloka ka ko kan investor la benekere which buka mun bukana bugwich ko chiyo de la gwan mo ngi jenwo telim bijekte nerun la yoku la guadana bi kwa bu blatin la bana gwiji so chicken Japanese chicken kachu invite ko we can invest we ka South Sudan so mi chide na me kwa la kuch ano dong me kane de be invest ka agriculture ki
whatever Michigan gujone no gwada me ambassador Kumba no lare right michit kana me kalune joka juba gwam chailu tinke international airport kalune joka Tokyo international conference in Japan take dol mshado re wichin binamika Japan mishal ke Yokohama ke the ninth Tokyo International Conference on Africa Development ta dan de Africa there woni am ke je ki do dan de Africa de lat ke je so shi wuda meje shure wichin binami ke cho gwadul ka ko jaram dan la mar la ka non ke witin content ko ken yona and conference ke dolan sha dol lat ken do dan de Africa there woni am ke je so che chugu je no shola ne dial content like Jafani ko they can invest re wike so Sudan mi mo she bad thing amagwa no there amagwa long but ideas mi shit ken me charge logo ne ka kor gwante kon la dakrin ma charte ke mi chala ne gor jen wo de ramshel de jalat no ko gwa sedan you know she can kana benok ka do be dan der ramshel der jalat ke je ko before kana ni yen you know she on no der ramshel der yi gor no de jalat rek ma char ko ramshel by the way again capital seed men gorka amen gorga no de lat la me she dakama cha she propose no de no de jalat and dormo de jalat before tell me chon lat you know de jalat mi cha jalat and then na kulo ten afterward but can kirm yadit kan janok you know ka mo go along ko di eno ba waj mi dien ba jalat ba develop ba latin la gwaye but the point there kirm yadit che look mi shit kana me no dong the development de jenong ede na they can let ka do dan de mal der ben ke je the development de na re ka so Sudan so can rodaling can kir kan jenok jen menen yenen kunale shuj do be dan e chagu jeno de je la ramshel you know take way dan de lat ke je I'll share one of the picture here ko de yen kula te kan de yenen madale roda ko meshi dakrama char she propose gwano de ramshel de jalat kede na de kalet and then can kir kana janok you know the tie dane dong tungwan te ke so meshi dakrama char propose something that look like this na mene kan da janta dan de te ramshel ni no ke ta dan de te ka wi tungwan ko ken but mishir na me kana benok te ramshel nok so men ci talk tin you know cha la pelija so chang men che go no dem che madara talk you know ken kid mi yadit karo de engage kati chirkedi ko on development me be by the way gor ne ideal che goram kel gor ne ideal ko de kalet so en mu kwalat gwas me jo ka ji Japanese no yende yen bere which ka so Sudan de yen investen o gi ke jen o en so Sudan me sha jalat by the way dara gwalong dara mo gwa okay dara mo gwa che de jek but mitala mal re which beke kule ben invest di antama kajano ngod which kana ta kamal we ngod we ka jek tene korutin by investment by kul larde kan de konte la investor bikan ben nok jore we ka so Sudan beke ben bikan gosen kon nong de kan blaten bikan nok ko investment belet wanadian kame juba tele mal mugam de ten wal be let inside juba ka investor la gor kan gwad mo mete ka freedom mete malteten no ba kwakten kon gor ke de lat ba ko lat but not when mete ko te geten so mete ko ten no tel me de lar no de mal da ven keje so de kon dial tikengech ka tin kon tin lat korodien ano investor be bere which ka so Sudan e shimal e sheteten so mo wa mal wa jenung nyo the gen go be to dial big go so me can mal can ben and then tell away how it may be ben so me jakon ko de kon charlong ba ko do badan and de so standard on yam because everything kon it was me taken care lot okay lot more o de not they can go they not they can let go take me cha nyo mo gar ka gwas me go no de nyo ay kelban okay man chalat gwasame so need to one ke social media take a reaction to one wa ngum laran la yola ka den tama ka ba yo mishi Ramadan en cha yo ka den jene we yo ko we ka tich ke karan den ba ngong ne jakor
en siang shit kana me wa siang mtede mdong bran ba keje no keje no jaram dana den yo no der tedin tama kamu gui kon ta siang manan te ka kon de siana ndara gwa den te kamal no ikon de te kamal kodi jin mi chi yoran chika den yoran chika nang che gorno jin bilo pekake so gwada me kwane komeni tin content lel ka gwasame tana lat kenen wo ngum jak na ko bi ka yuko bi kenen deno ka jano run bukla gore bech buka rodien lo wan do badien ken mo chi chong okay mudien chalat gwasame no ne banyok kram kel mi shi railat jene ngum laran la dore la ja pele ka jemo ba u chong ka dor radien mi sha dore gwal mi waka min naka neken so na me de kule shet ke ta da naka kon then naka nuere men tama te ga ne te chunkel e kan te kon naka nuere lo they support them doru kujela pel kulo support radadien logi jen go chunka ne ko wi shonga ne de kokien e jene januar Nuer mi chung wana dien wujeti teno tika Ethiopia, tika South Sudan, tika Kenya, tika Uganda, tika Western World. Ngani en your origin adon Nuer shwalin wa so telarambi wikeje. Majagi ko dere chonkel ka ngah kaneko. So mugore jen o broad like jok logo jen go bi chonkel ka Nuer. Dong dera gwal mo dong man nyen Nuer tendere larno shara do be get involved. Chan be right ka kwidien. But na me kwa targen point doru panya la doru ami cha ejek bo ke chiro lar no Januar bo de pergamen cha ji yotaran ke cha ji yet ke cha ji mu kerek so gur jeno bi ngaje dan go dan bi tinangu ko ngai kon dawich they don't care as long as jiram molan wor ke rek bo mi cha inen o Januar joromo ko te yen kerek ke da ngong ji ko da jinak so mi chene me der ande je kipin manyan o en de chonkel ka dora wala shande chonkel ka dora ko chonglo kel ka dora one thing very powerful me de je lokre teka because in the end of the day ngor bo lan ne ka mun ware jen gwada na bulletin ci bullet we jor ko ken che dem to so kon gor kono bana je ngaje no bu kon gwada nan bu kon ten bana je ngache te me cha nyoko gar gwasme tiel jan lodne o mi pen rada dien pen jadwor bi kulo kamrada dien pen ramme pen jadwor bi u kamrada dien chwale tiel mi chaji mo jantama ka yo wel ki jandangro chaji go no wode ne ka manu ko tien kela dong jalien la diok ram kela damor ram kela mo shingudu che damor ka cha jogo no jin wo deng ne ka den ben ka yo den mi mo ne damor yo wala kon de to go bi lok to be ka den batega damor adien dong mu te joru ne re tim ngana mo ka te damor mu teten so yo te be kan be kam damor chiram shi lel shi pal mandan metele yo kam ne ka ye yandang diokonen but chel te ka ngwan chi lo ben after that men chi yo che kan lo li bin rada den shera ko jin miti ga muktäp jin kwar ti ka lan medit and then the position take it and there's vacancy there so someone who is not your relative chaben ga muktäp do and he ask for any job or any vacancy in your office and then be jogono tela lat bajen okay kwaya talat then below take a wadu me your relative ben go lat let katen ja lade so na me chwale tiel alugdu ko bidwar bil kam rada dien bi kam jaran chemor tiel ka kon there working two way ka goide tiel nyam mi jinwar kula tiel no da dien ya kalo abwar tiel rawde miller ne widuka ala dorun ala yen jidoro mo and then ka game ka ne ko kien chit ka jor te dong teram no tok de ka yes der dorun der lele der til jene kun cause tana korun gwadama but not when Nuer kana Nuer bitiel bi ko lat chagwa gor jeno bi doru bi la ka shibite tiel ka dor gor je blan doru ka enyok
jin chu tiel chu jalet ko bi radanen bi lok mo dong take a position ka jin ram malan wer ka jekel kadian kel chu tiel chu ja exercise there so tiel kel mi jek mi shegwa nyir ngo nyir kan tiel tegen gadak nyira ate mande randere nye lora bang chang ku yero dun just chicha gorjen o deri nen chicha gorjen o deri de mandana tekeje dien do nywa kel you know nyir enemy shinen chang kelel dor den bi o kwet okay bi pat bang dong gan matot bi pat bang dong de jo ngunyira gada alo cha tum lo du ke nyiram mo lo lugne nende bet me lugne nende jiram nyiram mo jin men kwal cholo no nyira ran lo roba ka ken yen mro jin yen je social de chale nyir don giling je no ngungu tene ke nyama tene ke ram tene den be nyir chagwa awa min nyira ran chu nyira da mor che mor doru nyir ne to ko kente te kuche mi te shane kun akande logo no bingulel bi nyin ken be ke gwet chekan mi ram mo shin were kwet lana block baja gagra chana gor be nyanga bagaling kodi ajaga na loide ko be je ka kidoro mananan kwala gor no la de the same thing you can do that so ngani nyir ka ngani je man chal ke tiel so titi ka de sha propose gwasme so ko kon dial kon e kon la no gor kon bana roach bana liang bante kon lar ko bana ka so chana pe gwasme ko gor jeno ban nyawlu njokale rodien ane bana je gam le rodien biata ga mal bapai